Sanibonani guys, kanamele require in season 3 episode 41. So Khaya after bevumelene noprincipal ukuthebela grade 11 ukembe uyele erumini upheka into zakhe usayithi ayikho into emsalele yena la uyahamba ngeke nje akwazi ukubuyela grade 11 futhi nje yena ayikho into azoyibamba grade 11 uRamathuba nje angeke azamcontrol nje never futhi yena uyazi ukuthi nje wisdom ngiyakwazi nje ukwenza leyo nto ukuthi bambuyisele emumva azamhlambalaze kanje uthi phambi kwesikole ukhombisa khona nje lokho ukuthi nje yena into yakhe esikole ayikho so uyahamba ubuyele ekhaya uyothola umsebenzi athi swakungeke ungahambi mfethu sokusiza azongisiza kanjani ngiyisilima mina ngizongisiza kanjani nje ngiyisidum ngiyophindela grade 11 futhi athi usifake awukho dam amhake bandla lapho siyakhala lapho bayakhuluma-ke lana ngayo ekhaya ukuthi nje uthi click nje akwazi ukwenza lento ayenzayo udiniwe nje uhlezi nje lisana naye cabanga nje ubuyele ka matric ubuyele ka 11 ubusuka matric usunane black place nje yonke leyo nto leyo cabanga nje ngoba phela ukhaya ubezama futhi mama akhe akabe sengcono nje uDeclerk nje akakwazi nje ukwenza lento ne athi mhlawumbe lokhu ukuthi kuyithuba lakhe lokukhaya ukuthi afunde enze kangcono uyabona phase kangcono wathi uthumelo kanjani bemhlambalaza nje phambi kwakho sonke isikole ngaba noMahlatsi la uyakhuluma noSeletho ukuthi nje buka nje ngiyamazi ukhaya ukuthi unokuhlupa kodwa nje akade sive ukuthi waphindisele emumva ukhaya uyazama lento yenziwa uDeclerk nje ayikho right ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi ingane zenze kangcono la esikoleni ngiyazi ukuthi nje usifunele okuhle kodwa nje lento ayenze ekhaya ufuna ukumhlambalaza nje kwisikole sonke ayikho nje right lento ayenzayo athi lona uPhuselethu ngiyakuzwa lokho kodwa mhlawumbe naye ukhaya uzofika nje afunde kangcono mhlawumbe ufuna umenza ukuthi nje akhule umuntu ongcono lapha ka grade 11 athula mama kama right athi kodwa ngokuthi ambuyisele emumva ayikho nje only into le ayikho right and then usifako yakuthumela again ucela ukukhuluma naye lapho akafuna ukuhamba athi Thumela baby ngizokubona eklasini ungahamba athi mbuzo ukuthi ufunani sifaka yini ufuna ukuyisho mina athi okay ngikhathi ungirejecta bewuyisiphi isizathu athi bengafuna ukuba dishonest nawe lento yethu sesizamile sayitreka isikhathi eside ayilungi nalokho sisuke sisana ubuhlungu sifako so nje ngibona kungcono ukuthi siyekelele kanje singaqhubeki nezinto manje nje impilo yami is rosy I see stars and everything is okay so nje angifuni mina lapho uzomusha okay ke yabukhaya uzotshela abangani bakho ukuthi-ke uzobatshela ukuthi uyahamba umbuzo ukuthi ngeke usule athi nje cha futhi nje sengikhulumile noSifako naye uzamile ngisheshe umqondo akuzange kulunge so nani ngiyacela nje ningangizami ukungisheshe umqondo wasilalela khaya awukho dam futhi wena asimazi ukhaya ugive up high ubulana ngesikhathi sihambe sixosha umthimba ubulana sicishe siyejele sabuya sonke ubulana wena ulela abafundi ulela wonke umuntu ukhulumela abotsepho so nje ungahambi kuningi nje usangakwenza la esikoleni and then ngapha noPhuselethu uyazama uzokhulumela ekhaya athi principal usulana-ke uzongitshela ngalama acts wena kade ungitshela ngesikhathi sikhulumela umuhle lalela-ke la ngiyakutshela ukuthi ingane ziyafela esikoleni sami futhi mina ngifuna 100% wena umsebenzi wakho ureporte kumina ukuthi abafundi benzani hayi lokho usukwenza la cela ungiphumele la ngase uqala ungijwayela phumpa Selethu madoda sishwaqile
Hhayi ngapha-ke basebhizi-ke basamkhonvetha uKhaya athi ekhaya athi ubuhle ekhaya ngesikhathi babukeshana ngaphambi kwabafundi, phambi kwawonke umuntu. Wena wasukuma wayiqoqa wayithatha waqhubeka, impilo yakho ya-right, waba strong. So nje ayikho into engakuhlula nalokhu nje singadlula kukona. Wena umuntu strong ngapha ohlakaniphile, lento nje lokuzitshela yona ayikho. And then ngiyapha-ke uTumelo usefaka ukuzokuncenga uMahlatsi ukuthi amkhulume noNtumelo. Athi sambiza nje uthi Mahlatsi, athi Mahlatsi ufunani wena? Athi ngifuna uTumelo. Athi hayibo, kuyo yonke into oyenzile wena kuTumelo usufuna uTumelo manje yokuzomthola wena uTumelo. Lalela ngeke kusize futhi mina ukuthi uthole uTumelo. uTumelo u-right empilweni manje, wena umhlukumeze kabi. Hhayi-ke ngapha-ke uKhaya ngathi decide ukuhlala esikoleni. And then-ke useyongena-ke eklasini amuyogqugquzela ukuthi nje angabanaki abantu and bathini, yena nje enze into yakhe. And futhi mesephuye eklasini amtshele ngayo yonke into eyenzekile, uzobe khona for yena. Uma engena ngempela bamhleka-ke bathi downgrade-ile, kunjani udowngrade-a, kunjani ungabi superstar and stuff. Abakhozi uphela ethi ngithuleni phapha. Ngapha-ke uMahlatsi uzotshela uTumelo ukuthi hhayi usifake ubezekeni. Athi uTumelo ifunani manje kuwena? Ayi ngeke manje usenza kakhulu injaba eseyifuna kuwena. Athi hayi ufuna ama-love back umjidi. Athi hayi hey mina ngisekho lapho ngisekho. Ajabuleni fakathi hawu thank God kade ngangilindile lolu suku leli. Usuze wabuya ey'ngqondweni zakho. And then-ke uKhaya-ke usebuyele eklasini ambuza ukuthi kwenzakaleni eklasini, akafuni ukukhuluma ngakho. Abe sedlula lo munye athi nangu downgrade boy uDemoted. Athi yabona-ke bekunjeyana kusuku lonke-ke. Athi kumele ukuthi ubekezele uhlale strong, konke nje kuzodlula. Yabona nje lokhu buke on the bright side, yabona sisazothola ithuba lokuthi sibe nawe la esikoleni futhi again, ukuthi ube khona la spend unyaka futhi. Athi uKhaya uthini? Hayi namshaye ngikhisi wami. NoKhaya sale exakile ukuthi awukwenzakalani manje. Yeah, that's the end of the episode, guys. See you on the next one.